asuka lokho rings and bearings takisabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo grace and peace. I really hope this finds you well and in dope spirits. Themba Nzimande is the surname Skim GP abathandayo abamaziyo ngiphethe awuthiyaka no stranger no foreigner to the podcast. It's been a year mchana and you've been up and about. What have you been up to mfana for the whole entire year? I hope namhlanje you are coming bearing gifts. Awe sanibonani emakhaya Godmani kunjani Uqedjam mnandi ngabona udla isibhujwa mpela yazi mina isibhujweni from chocolate yeah Tuka asinto yamanje khona ngijini benginayo khona into nami umbongo lasekhasi bengifuna la jini I think I was umbudilize umbungulu besibiza mungula bekintwana manje nisheshayo befast kakhulu into nakhona so bekhona ijini bengishark dala manje yevups bengibhale emathini ke leya benegama lami ithi ngifuna ungayile leyo jini Godmani ngimqayijini enegama lami ithi ngifuna leyo jini Godmani lami so ayisibhujwa ngasho ukuthi into esikhule ngayo sikhule esijive thina njengoba ngikutshela last time imitator chama abantwana inspiration kahle sure so asibagaya amagama kahle nje aphelele wonke nje awe amagama mawaphele wonke nguMathi isibongo ngakaMandu uMandu isibongo sakaba Olili last time njengoba ngisho mama uKhalmeji uDidu noFisa okay the time uMashele ke yes ngilangala eMozambique ngandawo ngada eMozambique lafika ngayingama 70 so mabathi abahambe wena uhambi wena mina ngindawo ngiyava ngizoyava because ngizalelwe itime langena ilezi bese ngespan lezi itime lafika kahle before itime wafika uMadala ama 50s umkhulu and then itime leza ngama 70s right kade basipana la eNorthwest phetha amaphepha namanje amaphepha akhe yonke into isesekhona umjojo inkululeko mayingena naye wathola citizenship so mina obviously ngizayula ngabo Olidi automatically ngeSouth African yabo so mara ke indidanyana because mangukubheka ngathi uOga azini emaqinisweni ukuthi man kune history thina ama-Africans I think bala basincisha yona even asesigela abona le flop lokuthi sikhulele esigela sifundana ngabo Jan van Riebeeck singafundi ngemvela bathi mele uname locust intethe uyangithola dayide ngileyo ngisho Godmani ukuthi isikhawathile dayide ngileyo because khona manje siyalwa sodwa singabantu abamnyama thola ukuthi you are fighting your own brother you don't know yabo like bengisho kunye podcast ngitayo even abo bra Ike mababheka ngathi ama-Congolese and akusi disrespect or anything understand I mean we are Africans it get to shows ukuthi kahle it means into ebizwa nge-migration yake yabakhona whether sathanda like njengami so abantu ababhaba mangibona manje ngibona uSamora Machel abanye abantu ngibona uPatrao ngibona yaseNigeria understand I don't take offense in that thing shows me ukuthi it means I am an African sure asfar no ngiyakuzwa njami so asikhulume ngeupbringing because zonke lento esizibona manje kuba imiphumela yeseed yaplantwa many moons ago so mawuzalwa ukhula lento eyobutouter because you are an eloquent speaker umuntu okhuluma grand but unenkinga eziningi la and then ezikulandelayo kungenzeka perhaps uhambile wathatha isename wrong nani abazabudaki banedoor eziningi lapha in between things that you still remember iyenzakala obviously dayide ngileyo but mina ngithi obviously ngishaya ivisit to history yasedladleni ngarealize something ukuthi bona bayinaki abona kufana nalesibongo lesi uMandu lesibongo lesi uMandu ekudala ngisiresearcher aboMandu la South Africa angibazi so far mangithi nyakuma kuma Google ithi boma 88 people and then abantu abadominate lesibongo lesi abantu base Egypt yebani mangiya deep ngichecka lesibongo lesi was an empire before it was a kingdom there was a Mandu kingdom in India is it mangithi ngibheka ukhokho bathi beka yellow bona muhle abantu bambonke bana this tour ukuthi manje abantu laba sabantu ukuthi like abayi and then obviously bahlangana nabantu ukuthi banezibongo ezipowerful like kulesibongo lesakaMandu kunoZulu da angazi kanjani kunoZulu da angazi phela if ukhuluma ngoZulu we all know ukuthi uZulu bokubani yabo then so kule sename yabo ithakazelo zabo uZulu khona da and then I think ukhona futhi enye man futhi na okuyinkosi ngoba angithi like kabo Oledi like Oledi lam uMandu ne ngabo mamakhe then ngabo Thamalakhe uZulu
amabhaca nguzwa kahle ya. yangithola so already bathi amaXhosa bo Yeah. amachawe Yeah. and then kabo already bathini abozulu amabhaca and then nabo kule sibongo sabo sabozulu kunomageba lesamabhaca Yeah. and then bese kuphinde kube nabo nofisa kube nabo Calmatch abantu abazukhalmatch you can google uCalmatch he was a king of the Bhaca land yabo so ngithi mangicheckisisa yonke le ngiyithole yonke le information le ngithi man kahle kahle umuntu akusumuntu onormal ngithi nyaka bo timer mashele Yeah. Yeah. timer anginike nayo indabuko yakho hayi Yeah. ntwana yami thina kahle kahle sidabuka kusoshangana unqumalo kazikode so uyabona ukuthi manje obviously nami singiyacala singazi understand ukuthi ngubani singiyacala singiyabona ukuthi okay sharp the best thing ukuthi ngiyenze izintwana encane ukuthi ngibe Africanogrand against the crime Yeah. mina ngithanda wonke African but if we are better Yeah. and angeke ngizobhayisikele emsakho better if ufike countryni ngama crocodile ngizoba ne problem ngawe if ufike countryni obviously into zakho ahlangane wena ushabshika shika uthengisa ama drugs wenza yini ngizoba nenkinga nawe obviously wena usumuntu ogreat it means wena ufuna ukubona iprogress egazi ufuna ukubona nje umuntu omnyama lo kabhisa acindezeleke you understand so yeah mina khona ngikhulanga ekhaya eli grand bekunobumnandi phinde kube nobuhlungu mara uyazi ubuhlungu buba nalento lena ukuthi budominate kakhulu even nama effects akhona powerful even nama effects akhona as affect even date childhood traumas sibaningi thina ekase sikhulile ekase Soweto wherever ekase la khulile khona wena kahle hongumambiza sikhule nama childhood traumas sikhule sibona abomadala bayenza izinto ezisnacks mina if ngacheck if like ngashare ihistory sedladleni is here and one of the reasons why ngishare no is because of I see no change I still see the same effects the same pain bengibona engayibona kuma griza sengibona engcosini zakhe no uncle lami mamncane wami ngathi generational curse is like manje sukuba ngathi manje this thing manje is a generational curse iqala vada I iqala kumadala uzulu bukuyihata la man and ekufrostani if kade uyihata those days ama 60s 50s uyafana ukuthi kahle kahle wena boyi apartheid spy sibeke nje straight nje clear ngiyakuthola bosipanela bohata abangancanya udaki kahle kahle so umadala bekala abantu laba basipanela vele lesihata lesalesa sikhathi lesiya so obviously lesihata lesakenzakalana umuntu omnyama uyahlukumezeka umuntu omnyama makahlukumezeka umadala wenzana naye ufika endlini uyahlukumeza umadala phela uhlukumeza edladleni wazowahlukumeza in such a way that kwazokabhoda ukhokho wami but the reason why khokho wami abhodile is because of ushaweda man if the man azangamshaya khokho wami ngaba zangabhoda yabona ukuthi ngiyikhuluma isiri kanje I'm not supposed to be sharing short stories but I'm sharing these stories because I see no change edladleni every time angedladleni I hear stories ikhalo abazwani and the worst part umuzi mkhulu umuntu nomuntu unespace sakhe but I man kuba nalento lena man unga understand yabo ngize ngibonge ukuthi mhlawumbe maybe ukuvaya edladleni since 2012 kwangisiza if maybe umuntu lo wastaka ngara high cancer mhlawumbe ngaba nami ngile ngakhawatheka mhlawumbe ngaba ngile ngaba worse even zonke lezi zinto lezi engile ngagowa through zona mhlawumbe maybe ngaba ngile ngayenza time 2 zona ngoba mina if umuntu angathi uyangiblame Hotman after prison umuntu angangiblamela for ukuthi amathini mhlambe ube ne flop lokuthi asithandile iskate nakhona iskate asukuthi bengisifoster nasi iskate besishayile ngomathini so nami ngathi ngibuthakathaka ngingazi ukuthi iskate singasiyakwazi ukuthi sikuthathe sikudestroy ungaphindi ube lento leyo yiyo so by the time sengivula amatho sengiphaphama sekukhana ngirealize ukuthi man amantombazana mana yakwazi ukudonsela emuva sometimes you need to ukuhlehlele emuva sometimes ungeloku ubhizi ungena ngekhanda ngoba uyasho ukuthi utsharo kanti awazi ukuthi nento abazimuncayo kuwe yabo so ngasho ukuthi edladleni Hotman man mina Hotman ngikhule nogogo mina magriza wami ngikhule nomagriza wami close magriza wami ubode 2000 magriza makabhoda man bese ngibona wena bese ngislim blind ngine touch
yakabo Timer i-oledi lile ladlala irole lokuthi lingithathe lingisa kabo Thabo eMozambique Yeah. bangenzele yonke into ayikho into mina abangazange bangenzela whether yesiko even uJesu naye himself themakazalwa he went through amasiko yeah kubo kade bangananyuka ukubhaya imvo ini then ba afforda ijuba so kade u-afforda loyo afforda so uJesu bakho vele ekhaya ehluphekile ba afforda ijuba bamisa etempeleni bamshayela umslotharela whatever so nami edladleni eMozambique bangenzela yonke into mele bangenzela yona ngabo oledi bangenzele yonke into mele bangenzela yona but inkinga yini le pain le yabo yokungahili amagqubu I think ezinye izinto mhlawumbe maybe it's a spirit sometimes if you haven't made a decision to make uNkulunkulu your Lord and your Savior it becomes difficult to live it becomes difficult to overcome whatever challenges that you are facing without God kahle kahle ngibeke nje straight it's impossible to navigate le mpilo le kunzima khotman so mina edladleni ngile ngasithathela le decision ukuthi hayi ngikhetha le mpilo le because ngibona ukuthi nama khotman nama uncle una wonke amaphepha ongawacabanga mina uncle ami geleze kakhulu uncle ami ngaba minister of defense geleze kakhulu out there bezihamba ngama submarine zo checka ngaphansi ukuthi kenza uncle ami mara mangakubonisa ngithi ngala uncle ami you won't even believe ngadama thina unamanga scientist daman ufunda emaGermany khuluma una Swahili kusho ukuthi ayikho but le pain le yakabo Timer angazange afuna ukudila ngayo yabona ile yam affect wacanga ukuthi no strong angithi sometimes we think ukuthi we are strong can pass through mara ma we one wonke umuntu angekho we one then we have to deal na wonke lamademon la kumele udile ngawo uyangithola so dladleni man hot man ya kube nzima kakhulu umuntu engasho ukuthi ule wa bring some light edladleni iOrilami iOrilami lidlalile role lidlalile role iOrilami nalo I think kule wafika isikhathi webhayi lile la realize ukuthi kumele lishintshe mina iOrilami kuyigroovist so mina kimi kuba igroovist azange kube surprise bengifuza iOrilami mina bengiteta belva nami malo groover kusho ukuthi masilibona ukuthi ngathi ngiyahlupha lidonsi crown if yakhumbula crown crown can we that can athi kha noshukela la ngile ngithi ka shy out uwombomboza intwana ngoma 5 6 iolela ngimanje obviously ifuna ukungilokho ngoba labona ukuthi ngiyahlupha yabona hey obviously kugcwele ka HIV wa mina ngumntwana lo busy nagging abona le siyahlupha le crown lento le crown bamakani crown same time crown masengibambile already ngiyazi yami izosuka ngomdanso bangijabulela abantu abadala ngibajabule after lapho lokho sebayazi ayilele mambani bayona so mina ngikhulile ngeleyo nto mina ngikhulile esportini khona yangilahle yazi mina kodwa ngikhulile esportini mina edlaleni esportini kade babiza ukuthi kusezenkeni izinto engizibone izinto ezinye izinto ngintwana encane I was not supposed to see abantu abadala abanothi so izinto ezingenze ukuthi ngibambe nami ezintwana phela khotmane the truth of the matter ushape by environment okhulela kuyo you cannot run away from that if uzongikhulisela episodeni definitely ngizoba isoja uthatha le post you understand so if uzongikhulisela ekasi ukuthi kune groove kune vibe nami ngizoba ivibe ngizoba igroove so edladleni mina bekunjalo ngithola so bekuhlela kugcwele ikaka nini nje abomamncane bazoyisusa la ngaphandle bashaya iclever yabantu ngokuthi uyishaya iclever yabantu angisebayishayile bacedile ukuyishaya iclever abantu ivayo nabo bavayo sebathuthile wonke umuntu uthuthile sele siyincosi thina sisodwa no ibuye le clever le mayibuye le clever bese phethe 2 yabomese esani ithola nini manje ithola thina incosi zalapha eJaridini ifuna ungena ngaphakathi kanhla leyo enhle azi uNkulunkulu makuthiwa uNkulunkulu khona mina I can tell you I can testify ukuthi uNkulunkulu exist kusho ukuthi clever ifike mayifike clever lena sister lami nami sibe namandla ukuthi siuvale lo mnyango ukuthi ingakhona ukungena ngoba la clever yayibona ukuthi way ingakhona ifuna ukungena and mayingena izongena igwaze kasana angeke ibuze uzofika la ishaye kwasana ishaye izwezwe kusho ukuthi kwasani uyangithola so same time obviously suvimnyango ibona ukuthi okay ayikhona ukungena yenzeni clever iphula amawindo sedladleni wonke iphula amawindo sedladleni ngibuya la mina ngibuye kule situation leyo mina ngiyintwana encane
Yeah. Edladleni kusekhoneni obvious umkhukhu sihlala emkhukhwini. Eish. Nini usazothi nithi nilele nje. Yeah. Ngeninyana amabullet. Usho kuyadutshulana la kugutshulana khona maka amabullet angene edladleni. Umkhukhu. Nini utututamaziswa ulele futhi bengilala ekitchen ne hotmaname khona le hotmaname la fika lina 16 maka selibile eMozambique kumele ukuthi bekumele abele ekhaya makubhodi thama la Yeah. kumele abele ekhaya vele seyingala isine sithembu no le awuthi kusho ukuthi sigidlile la ekitchen masigidlile iyo hotman ikara yangena ikara ukuthi velaphi udriver uvelaphi ukuthi hotman nami ngibhuke nini last day likhona sekuhleli deep freezer so ngibuye intweni ezinjalo ama attempt abaya Ikari ingena endlini. kusekhona yini edladleni kusho ukuthi kaka udakiwe ledakiwe isuka la isuka khona ngiteniyana edladleni edladleni mangane usibeka isitini esikhulu ekhoneni ukuthi nje mawuza uphelele estineni ngoba ngasithi even last I think last of last year yenzakalile vele I after kodwa ngizala ama 20 something years ago yenzakalile but this time at least the level ephelele ebondeni ngoba at least le bonda leli futhi lishawe ithama lami vele yakha le construction shayibone li strong kakaza ivele yaphelela khona la nje ikara yabo so mina ngibuya kule situation le so ngisho ukuthi usathane wabona igift entwaneni encane ngisesentwana encane mina khona manje ngitshuthi ngisesentwana encane ngisavaya amapati sivaya ama 6 to 6 obvious maziva ama 6 to 6 sama siphethe into zethu amakhula box wethu ayithi sinokuhlangana nezinye ukuthi zona siphethanga izinto zifuna ukwenzani zifuna ukuzenza abo clever zifuna ukusiqhwagela lotshwala lobu bethu lobu esiphethe yena icleva bengitshela ngithi baba akhohlwa ngiyobone lo clever idonsi ishizile ngayidonsi icanga ukuthi mengizotatazela ngitabeka la shamfithu dala vele kuyafana ile nto lekuthiwa edladleni yafana mase siphila ama usana ukuthi uplomile nje edladleni isuke nje kamamkhulu noma akuna peace like usho ukuthi ngampana ube ngaphandle uphila ngaphandle estradeni uyintwana encane uphila amabheshi because of mosekhaya mangashaywa wena ulushawa omunye or mangashaywa omunye abantu abadala bayalo so thina abanye sikhulela kule environment not to say they were not good moments there were those good moments but ngathi kade kunokufika lama demon la uzobakhumbuza ukuthi niyakhumbula nithuleleni sekuthule kakhulu vele kube ne commotion yabona so manje kuvele kube nje ne mix up nje edladleni sure yazi I think igama la episode impilo kaDaki you know the way we beka ngakhona it actually now I'm getting ideas and I'm amazed on how you are so eloquent and the way ukhumbula izinto vividly ngakhona ushama examples like 3 same time lento ke manje it therefore qualifies lento ye trauma ukuthi lento iyahlala nomuntu for the fact that isa register engqondweni yakho ngitshele if azange wamukele uJesu and azange ube sober in life kahle ngabe sinelinye iveleni manje ngabe sikhuluma ngomunye umuntu oshaya intaha eminyaka edanyane or I community ngabe terrorized blind mina hotman bengidangerous mina sharp azange aba ne-opportunity yokusiphatha obviously bengibona ukuthi obviously mangayiphatha vele le and hayi ukuthi amahotman ngadanga ngiphathise mina amahotman mewangigaxisa mina amahotman amufino lebe iphathe ezinye izinto leya umabhamuza amahotman ethu beziphathe ezinye izinto leziya and bezisithuma zithi hamba uvula lapha mangivula ngihlangane nento you understand but benginalento lena man hotman ngasho ukuthi mani bengibambile ngintwana encane man because of abona makuthiwa uJesu number 7 umzimba omncane mangena kuqala endlini omlungu bokuyimi loyo makuthiwa la kuyangena kuyatshontshiwa bengihamba phambili makuthiwa kuyangeniwa la kushaya shoplifting bengihamba amajita ngangifakaze if amathina uyaclaim uyagadla hayi ukuthi it's just unfortunate ukuthi some of the gents that I grew up with babhode kabhlungu because of bona they never stopped. They continued. You understand? Like kunenye outsami last year, itholakala emarobotini. Thola obvious abantu bamshaya khona bamlahlela emarobotini asemaponya. Bamlahlela emarobotini asemaponya. Obvious mochari ka government. Mochari ka government kubo bazwa after 2 months.
ukuthi uMandla ubody awuthiyami ngitshela awuthiyami ngikhula so ukuthi engicela na ukushaya shoplifting ngicela na ukushaya izwipi itopo like mamela awuthami ngitshela ngawuthami ukuthi bebamba abantu inkunzi manje maqeda ubabamba inkunzi ithi asambeni ebaphuzisa imali yabo nabo ivanabo ibatshela ukuthi safika lapha na rasa nasi inkunzi ini ngizonenzela enye into ngikhuluma ngomuntu ukuthi le ngizoringa ngayo because of ayiseke emhlabeni le ngikutshela ngayo bengibiza umpandlane kusho ukuthi masikhula masobukela le movie bathi shooters kunegama enganikeza ngathi Mad Max leyabe ehlanya leya kusho ukuthi from sesentwana sisakhula bekwazi ukukhengela ikati lihlabi ikati livule la yazi le story istory zikaThwalufu lezi leya angikhuluma nge-out yami simeremere umpandlane mamen leya bekwazi ukuvulela ikati la ngithi mina ithi ngifuna ukubona le mpilo ezi9 nokwele mpilo ezi7 le ngikutshela ngayo uJason must do justice le ngikutshela ngayo scheme ngitshela ngayo kusho ukuthi le yeke ya police out theory igibelile ihlaba abantu babhekile azange wathunakala fokolo uMandla wafahla wabuya fast ngitshela ngomuntu akatane plug ukutshela ukuthi emfethu abantu bangada India abagcekezelwa ithi mina ngizobagcekezela bagcekezele yengabagcekezela ngelinyanga yazi ya race yavuvuka yaba ngathi manje mbu usamazi manje mbu Dragon Ball Z esana la uthi ngikutshela ngayo awuthiyame ngikhula na ukuthi beke awuthiyame ngiyaziyo ukuthi wena mangiphethele mina bengitsoma ngokutshontsha le ntsomo ngokulimaza ngitshela ngawuthiyame kusho ukuthi noma sithi sadlula maybe sakhuphuka sibuye eJozi siyabuya size kasi over sibiko phande eJozi shama shoplifting socela abelungu ini yabo masibuye kasi thuthi bebihlangana nama ghost wasesigela wakudala over sama ghost athini okay madoda naba abantu mele balwe thina igroup le enye simele sayidini sithi Mjojo Mjovicho asime vele ayingibona vele elinamandla izoshaya outtime le futhi vele kuribhekane noSmeremere ayigurigwa ngibona athi amashayeka vele ngithi Smeremere ithi ngithi luma lenja athami ibamba inja la asuka nenyama igazi liyehla kanje leyo athi abona yiyo ngithi if mina ngile ngakudecide ukuthi ngiba criminal or ngingavinjwa 2008 nyekelwe ngayida because of mina ukugwetshwa it was not by error scheme ngizoyibeka riding asiqhoma sisigabise ngedanyana but sometimes uNkulunkulu unokukususa endaweni ayihisa speed ngoba abona ukuthi yabona le uyahamba lena akunamuntu ozoyivimba mina khona ngikhulile ekasi la kaMzuzu ngikhulile ekasi la kaMelusi if buza umavesta ngomzuzu ubhalile ngaleli mina ngitshela ngikubana bekade astira soshela ama BM ishanga iBM i777 ngikhulela kuma khotmana njalo amakhotmana ukuthi kade nokudlula ngereverse agijimisa abokhata ushanga reverse makafika nabona ofisa kuphendula bisele futhi le phezulu labo yakhona uthatha ubhekela ifaka emagroundini athi dust amakhata alizwe sekhala ngada ama 16 BM gone boys ngikhuliswa mina amakhotmana njalo angikhuliswanga mina ama-amateur mina ngikhuliswa amakhotmana ukuthi bewangena enhlanzane station abamba umantshikilane enkunzi amthathele phamkani ngicela ukuthatha iphamkani ayafula ibe half asika ibharele nesiduno mina puthi man expense into ezibhaya and as much as being expensive lezi zinto lezi I was also involved entweni ezigrand into ezifana nabo drama i-acting mina i-drama ngiqale from ngisesentwana encane I always saw myself as an artist I always saw myself as a storyteller I always saw myself as a dancer in such a way that usisi wami ozemva kwami uKerolani bambiza uScaro bekajavile imafika izolo for a longest of time into yokudance awayithatha kimi that love wayithatha kimi and she travel all around the world nemafika izolo ayijavela uyangithola so obviously ngimona mina sengiphakathi lemadamini I felt proud ukuthi man azini but obviously vie nokuswima vie I was the best bengimiswe asimbi ngigcokisa imedal engiceda ukuyiwina ngiceda ukuyoshiya amadoda amade bangimise phambili bathi Martin so bebukhona obupositive but now the environment is also toxic and then nangayi uyintwana encane netalent uyangithola
abanye abo-coach azikhona abanye abo-coach aba-dangerous ngizokhuluma la nge-VNO Yeah. khona abanye abo-coach ama-predator Yeah. dangerous referelek Hey son. nabanye abo-coach Bayaluma abomalume. ayi mina indaba yokuluma indaba yokuthi intwana encane iyalunywa ngiyaze from ngaphandle angiyazanga from edanyana kudala kusemqondweni ukuthi maye intwana encane bazokuluma fast quick in a hurry lela khot Mandela ya kusho ukuthi I think bengiku top 4 at that time because masihamba seswima for ama relay bengihlala ngiku top 4 kule age group yethu Yeah. bengihlala ngiku top 4 same time khot manje bathi ngikhethiwe mina Yeah. ngikhethiwe khot manje ngikhethiwe ini hayi ngikhethiwe wena ukuthi uhambe sambe nawe siye Durban kuma FINA World Cups. I'm sure that time khot manje I was 13 or 14. Yeah. Kama mpela hayi intwana encane sikubonile uskilled man uyasuna untswembu Yeah. so wena kumele ukuthi sifane nawe wena sihambe nawe sihamba nawe masuka lawo la siya kubazali Yeah. ngoqela kubazali bakho bazosayina nayo yonke into mnandi wena siyahamba siya eDurban Yeah. excited angaze phela ngeDurban excitement da Hey. before da njengoba ngitshela phela mina uNkulunkulu dala ngincanya mina uJehova Yeah. leya clever kudala mina ivani nami dala ngibhekile leya Yeah. ngidonswe enye out yami kanje ke utamtam ngidonswele kamajita ngidonswe enye kanje nocolas sithi kithi ke mamela ke thula mamela ngithi mamela kenzakalani le uyigade igade yenzani Izokuthunuka. le izokufrya le izongizani le bathi le tona yami asala sinamona dala vele ivayisa abantu bayavaya siyabona ini mara uyigade lezokuluma le ngithi alright hayi kuleka machimbo sangithi nyazi as gangster phela mina nguclever ngaze ngaba ibhari mina ngicela ukusiphanela ngifom ngisesentwana encane from ngisesentwana encane bengibhayisa itika zabo abita ze Chiefs ze Pirates yabona robotini garage so angaze ngaba ibhari angaze even clever ekhoti kimi bekwazi ukungiqhogela into ngithi khoti ngiyeke Yeah. mara izolahla izodlula eCustom and emadlula eCustom izobhadala yangithola so ngikhulekele intwana le angangikhula ngisinaye so ngithi okay lo malume umalume lumayo alright umalume ngizombonisa lo same time icocwe yonke into impahla yonke into mnandi ayivele kahanjiwa nancabangani sebhasini ngithi ngumntwana ngazi hayi sisaye hill bro cala eflatin lakhe adayi sizohamba the following day mele sirest nami ngilungisa into zami kahle mnandi mnandi khot man sharp masifika da hayi man ngifika sithole enye intwana da ntanga zami so ngithola vele ya iron intwana khona vele semsam mara intwana khona ayihlali intwana khona gone boys sekuhim naye manje umjito him nale hayi ethi khuleka mntana ungawari lana uzoba right mafuna ukugeza naye bathroom ngale ukudla ukito ngithi mnandi maswiti khotman ngithi ngisemqondweni sometimes ngekitchen vele ngiyabheka yonke into okay khona ngivula la ngifuna ukucheck iari la kuhlala khona ikapera umese okay umese uhlala ngakuphi la hayi Masimba umuntu wena. Ngiyabuyela ngishaka angazi next ngathi ngibhar uyasho ukuthi ale utemtini ikhabisha yazi next day lahlile. Yazi relaxed ntambama ngigeze ngada ebathroom apha phela ngilazi ibhavu ngijwayeva skum. Lakusaki dayidingi kimi. Gcwalisa amanzi kokugcina. Bhaboli sinyana lapha ngithi ukuzithi. Umjita uyabona ukuthi ayinto encane yazi enjoy. Iloko ibhizi yazulisa iyazingenisa. Ngidole phela indoda kodwa mimi ngizosifihla. Nami ngithi ngisukuma ngidunusela ngamabuku. Ngiyadlalisela. Ngiyibonisa ukuthi wena no. Ngiyabonisa ukuthi wena awazi abantu wena. Namhlanje uzobabona abantu ngiyabona ngathi awazi wahlangana nabantu. Uzobabona abantu fanaga. Manje yabona utantana le ngithatheni man. Abona following day eNkove swimming South Africa offices bewasela eJohannesburg stadium. I don't know ukuthi asesela manje. Ayabona vele ayabona yo Penny Hayes ngiyabona vele iphupho liyafezeka. Ngiyabona ngisho ukuthi iphupho lami manje dala been waiting for this opportunity. Ngiyabona vele lapha kuyalungiswa. Yes. Yeah, on this day you guys are living. Avoid ukubiza igama la Clever. Yes, on this day you are living guys. Yeah, okay. Awukuthi alungisa skime ngisho donke into mnani. Makuphuma la umjita ungifaka ema Total Sport.
and angifuna ukubhayela manje amashoti amahle ama-Adidas anice yabona as long as uzosiphatha kahle ubehavior Yeah. awazi ke ngifuna ukubonisa nje la iJozi Iyakumarinate. Uzokuthengela masifika ngale Durban kahle ngoba ngathi yabona scheme mina ngikhule ngigqoka ijethi mina scheme kusho ukuthi there was a time eladleni kusho ukuthi ngigqoka i-river boots iboots Yeah. eli-1 nginyanga lesigela ngiphinde ngiswankangalo ngithi clever lethini kimi phela during that time order lami lisasipane emakhishini order lami likhola 750 ithama lami bengasikudala libuye edanyana lisahereza kuhlangana mamela scheme kusho ukuthi ayikho into ehlanganayo lo muntu lo ngibonisa ezinye izinto ngibonisa imigangatho ngiyasho ngithi mina lo muntu usentweni la ndabona ama-behavior mamela mina nawe hayi yonke into angithi akhi hot man no akuna stress ayi savaya ngiyasho ukuthi makuthi behave ngithi behave hey no savaya mnandi hayi siye endlini ifike endlini sishaya igawula sibhome kwemnandi bukela ama-TV phela ngibona izinto engasijwayelanga endladleni ama-DVD angizazi lezi zinto lezi endladleni azikho endladleni that time sashanga le-TV yakudala le yesigubhu le sharp relax hawu asihambi athi hayi man kusane-delay ntambama athi sishaye round la ngifuna sijike kwezinye outside sozibona man it means basalungisa ngifuna soploma yabo sharp siva before siya ule outside aqale kunye indawo ngathi bayibiza the base ehilpro ngazi uyacava na bathi the base sifika lapha the base hayi intwana encane donswa ngapha nangapha ayi man even nayo obvious yalo ukuthi man ngizobona Jozi le space ngizothola yami kanje ayi obvious protected but intwana encane lena maka bangifake la angiyabona first time ngibona ama light disco light ayenza so ama light ayabanyabenya ngisho ngithi abona nu ngibona izinto ngakaze ngazibone Mgangatho ngihlala ngizibone TV lezi zinto lezi hayi sharp hayi Jozi hey man lana kwenza kanani ngintwana encane after all 14 ngifaka endaweni eso hallo ngathi ufuna ukungizela ngokuclever okay sharp hayi siphume la siye kunye indawo ekunye outtack leya ke leyana usho ukuthi igay angikhuluma abantu abamagay kabi kunabantu ukuthi abasifihli proud ukuthi mina ngiso anginankinga nokuthi ngibe so le yo coach i-dangerous why dangerous ijafile inemedi daddy nginentusi i-dangerous yabo so la ngisakhona manje ngiyababona ke laba ukuthi laba vele ke laba ke Mtswemu bazikhethelele impilo bayile umsipha lo bofaka ngale underpending ukuthi ungabonakali yayizwa lento uzole khona lelinye lewanethini ithi hayi ulafathi kufe massage ngathi akuthi akibahle massage bafuna ukusofta nice akahlela massage namo bangidonselele ngiklasi le Long Island ngathi le ngiphuzi le ngiphuzi ngathi no khona mina no hayi lezi hayi khona ungawake lezi mina hayi suka khona siyenzeni sivayo sesibuyela ngitsaka borekile uyabona mantwana lena man seyistabona inyanga sivayo sifike entambama angithi ungigwadela unetayela silale empeteni one phela ngoba ungakhohlwa lela god amani ngezwe mana amashit he man ngithi abantu mhlawumbe ngakahle man ngithi ahlanya lemjampe ikufuna ngeBob Rivet ukungenzele into riff ngicela khona mina ngijampa over yasifree isishanga thilele azange sagidla isikhathi ama AM ba 3 2 AM since ngiplome kanje windweni kula ngingazi ukuthi eJozi akulalwa that's when I learned ukuthi kanti eJozi akulalwa vele kusho ukuthi ngathi kusemini kusho ukuthi over snipe ekseni mayivuka ishaya amahloni yenzani iphume engayibonanga gone sithi iphume kuseni how 10 11 12 1 umuntu akafuthi ngithi manje lo ucanga ukuthi angazi iJozi mina ngicala ukuhamba ngetraining na 9 years training yazi in and out ngeke ungitshele ngekado kodwa lo angasi lo epashini ngihamba manje same time lo khotman ngithi ngabhathulani la ngingase ngifuna ukudla phela manje la phela lo muntu ungenza ibhaka lo muntu ungicove edladleni phela kudla sinkudla ma DVD namanyamazaza kanje wePrada anyamazaza tobe wantswimbo wePrada thathe scheme impahla zami twaliyani gone mangifike backstation matikiti exam araf okay sharp thimkhuphuke bram
Bramfontein station mangifika vele hayi yonke into masweet ngene vele ngibuyele eKasi mangifika eKasi ngibatshela manga ngikhona ukukhuluma iqiniso phela sokuyi 3 days ngivayile ngithi hayi seshe sabuye eDurban senginamahloni manje ukuthi phela abantu anginyanga eDurban phela kusho ukuthi njengoba ngedurban means mina zange cooperate maybe Durban maybe bekhanjwa in the next 3 days so it means that bane mission ukuthi bangithambise in the next 3 days ukuthi ngibe softer naso ukuthi nje yabona ukuthi mase bahamba nami le izinto vele zibe lula so bayabona ukuthi hayi leyo sogolisa imali hayi yabo so that's why bangishiye nge-115 nami ngangala ngatshontsha ngikutshontshayo ngavala iza seyizedladleni after iviki ifika futhi I think ngithole ngaphandle ngibhamela ngaphandle ngifika kimi ifika ngiphakamela ngathi kuye bra yo yazi mangena la edladleni no ngibatshele ukuthi wena bafuna ukungitronya yo ngathi wena ngathi uyangazi ukuthi mangena edladleni no ngibatshele ngitshele already lami noma mkhulu wami kade banamasimba kakhulu phela abana mangicala ngiyakubo ngithi ngiyahlukumezwa estradeni kade baphuma manje ngithi wena uyazi ukuthi mangangena ye edladleni no ngibatshele ukuthi wena bofuna ungishaya ngepop revit uzowenzakalani la uyabona nayo le clever leya clever eyathatha uthando lo swimming kimi because from lapho yaqala yangibandlulula ngoba savaya sa eFlorida soyenza certificate I think ibuke some junior certificates ze life saving sashaya grand abanye bathola certificate zabo mina zangathola certificate so ngabona from la ngathi clever le ngisho ukuthi ayisam for star yabo think vele ngishift kuyo yangithola ngasho ukuthi ke that's when ke nami sengiqala sengithatha ama decision abhedayo ke sengiba too much involved into the strata zama BM zama obvious zama 6 to 6 sengibusy indaba zama ethina besitshontsha ama gate scheme besitshontsha ama gate abantu usho ukuthi bona uvuka kini ngana gate ethina besisidehe ene be gate belibhadala phela those days 2006 5 mayukalisa igate uyintwana encane uphuma uphethe boma 700 and something 800 and something depend ukuthi lisinda kangakanani igate so thina manje sigcine sesithola seyintwana manje sesitshontsha yonke into kusho ukuthi mahlangana nento nje ingathi insimbi nayo nje sayithatha nawo malahlisi ukuthi uyabambeka inkunzi sakhe kusho ukuthi icrime bese singasayikhethi kusho ukuthi bese senza kuphela you understand up until again sengizofahla hey I don't want to lie prison was never easy Khotmane mangena prison was never easy ngeke ngizomalana mina ngizosigabisa number 1 that you need to understand ejele nawe show uyacava ukugcina abokhata ukugcina abobaba la lapha abobaba ungagcina wena mangaba vele bayabona ukuthi uzofela ezandleni zabo naba bafuna igazi ezandleni zabo but abokhata bazokudwala ifrostan abokhata bazokushaya la mina kuyini Khotmane balibiza umapantsule eSun City ngoba nangishaya ezinye icema la ngishaya ifrog jump kusho ukuthi inyawo zami zalokha the whole week bengakwazi ukuhamba bangihambe bengathi ngakhala inyembezi la Khotmane la nangishaya Khotmane lingishayelani lingishayela ukuthi sihlukumeze enye intwana eselini nana le ihlukumeza ini umacala wami yabo so mina ngilwela umacala wami yangithola so same time Khotmane elangenzele enye into lingenzela into kanje ngiyuphi ngisesetrial ngiyayithola ibail ngiyaphuma ngaphandle ngihlale 1 year ngaphandle I never changed my ways awena sometimes if uNkulunkulu akakufikeleli I continued on my crooked ways okutshotshela abantu ukubhadulela abantu ngenza zonke lezi zinto lezi up until ke sengena ke manje serious phakathi mangena phakathi Khotmane you ngena ngiphethe ama 22 phela mina ngiphume edladleni ngiphethe ngishiye amanzi okugeza ngiphume edladleni ngishiye amanzi okugeza ngithi ngizowachitha mangibuye off ngiyazi manje ngiyabuya in and out ngitanya in and out abangishanga 6 years olile wangayiclipa ngapha ama 22 or 3 ngisakhumbula ngipha ama 22 nyana ngiyehle mangiyehla abona mana umntondo akahliki bra manje ishayile manje yakho indaba zakho zomhlaba azisekho khohlwa umhlaba Sun City basifaka kule iHotmane khona lihleli ngada iHotmane khona lifana amavest mara Khotmane liphethe ama 7 abone captains ama 7 gcwele abogwayi gcwele ama cigarette leHotmane usho ukuthi livele lidonsa ibhuko la phansi kwalo la impahla yazibona zonke makalidonsa ibhuko la phansi kwalo
donsele ibruko la ibruko malivula size 48 manje ngiyasibheka mina ngisesintwana encane size 28 ngizoshaya ngo size 40 something Hotman manje ibruko lelinga wena son yini bakutshela ukuthi mafika ejele uzothola ama size wakho azongitshwala kabi sana tshela ukuthi ejele izinto zathenga athi Hotman lathenga kanjani itsana kusukuma kwami la yokufunela ibruko imali imali kanjani mina angazi next Hotman ithi azinibheka sana uphetheni ngithi Hotman ngiphethe ama cigarette okay ni 2 macala wakho okay ngiphe 5 for wena ngiphe 5 for umacala wakho semthambeka zange ngoba stress badonsa bogwayo kusuku bevele Hotman sithole level impahla ama orange wethu isinikeze ngisho ukuthi survive escapeile hayi sesaya kwenye ke manje singena phakathi edragon ke manje dragon yangena ke manje Sun City ngena ke manje edragon la kapha edragon la kugwinya abone le kugwinyini mawungena ngala ama sectionini waiting trial before bazosihlukanisa bakisela ukopo bakisa la bakisa khona mawungena nje amabhantinti ayamemeza baba mlethe ngapha baba ngapha sifu and oversekhata nalo lisho ukuthi avele labantu labayani bayinamba encane malihoba vele alibona ngathi abantu bayithuka vele livule alisifake la phakathi manje sifaka la phakathi livale macuthu ukuvala macuthu ushaya eminyango ogcina le angibone ngamambandayi ngabonjivana ama wrong turn ngibone siphuma phansi kwemibhede phuma ngathi ama creature ezinye ziphuma ngase toilet ezingakanani ngathi yo wasuka ke lokho ke kwasuka ke obviously mina ngintana sekasi umqondo wenzani gijima fast ntwana yami uphethe unabantu bazifihle phi laba bavumbukayo lapha scheme lehlabela zivumbuke kusho ukuthi ziyasifihla ngithi siyazi ukuthi abonyu one bangena abaphethe ingudla ngithola phela bona kudala balindile la obviously maybe izinto kade banazo seziphelile so bayazi definitely ukuthi if uzongena abantu ngalesi phansi kombhede zizifihle phansi kwekhafula lehleva le phela ikhafula zihlanganisile zenza ama double bed kusho ukuthi o1 shaya double bed then a1 like o1 umbed ungayi and then bese kuba obviously ne shower ne toilet ukhata kangeni phakathi ayobheka athi ukhata uyavuka sebusuku ukhata uyavula uyafaka uyavala ukhata amaqeda ukuvala azavumbuka imambala iyo ngathi inkosi baba ngibonwa yini abona manje manje ngisenkingeni stress umntwana ugijima fast umntwana uphethe inkawu ngiphethe inkido ngokuthi okay la sihlalisa phansi lehleva lezi madoda ahamba ngobani angitshela madoda number 1 mina ngiphakamisa nix Ota sekasi ngizibile kasi ngithi ngizele off bakuchesha bangihlikenisa lezi azingekele ngakhuluma scheme mina la thula mamela zenza mistake kusho ukuthi mangisakhuluma ngenzani wehle ngazo angisacelwa nogwayi ngudonsa mina majita feli nankawuza feli mamela ngiyakutshela uthi amiya asavava kanjalo da anyeke ngithi angaze ngabhaziseka etrial masicela ukungena phela etrial banimixa neimboza mara lade ngena vele obviously ngibhutshwa mina mangena lapha yana obviously lehleva lezia one side obviously uyabona intwana udize lehleva lezi obviously sishintshile sishamaleda seserious no sekuthi sesithatha inombolo lapho vele ngapakisheka njengentwana encane ngaba ibari straight mara ngithi mangifika entangeni zami ngiyakwazi ukukhuluma nentanga zami angaze ngahlula intanga yami mina angazibamba lezi angazibamba kusasa kwangena enye baqeda ukugweba 5 days bayigwebe 5 days thina sibhekane nama 6 years nama 10 years nama 15 years iyangena lentwana lena ngena yona ibhekane na 5 days iviki satawu namfana ngiyomela ukuthi uzujele wena awunejele kuyomela ukuthi ulizwe wazi la iselini cleaner wena kwasha wena izisha swasha wuwe alasa sayivuruva Tata makasibhayizisi akunamuntu ozosodomaza intwana yabantu but le mele feel ukuthi ise danyana sayibhayizisa vele le ntwana leya same time after about 3 days 4 days draft uphi lock up uma ngifike lock up angifike lock up bafethu abana juveniles abona uThabo Mbeki Thabo Mbeki mina ngifila ngathi upresident Thabo Mbeki une mistake ayenza abona uthi upresident Thabo Mbeki makathi juveniles are good for nothing. Juveniles they deserve maximum straff. That time I think bekakhuluma sicabangela yena. Kade angacabangeli intwana encane. Abona le time la ukushintsha
some parts of the education system Yeah. wakhawathi intwana encane Esana. kunentwana ezi-brilliant Yeah. scheme ezivalelekile Limele. Hotman. Yeah. So ngithe mangifika la ngabona amajita a-talented ku-talent eliphushwayo nenombolo yaphushwa juvenile phela juvenile ikwaya ungeni mina ukubhema ngigcine bangitshelile bathi Sunset uyagcina bra yi wazi la uyakhona khona Yeah. akunasigarette apha phela umntwana wena hayi avele mangifika le avele ngiyabona sharp akhona ama talent akhona ama everything mara kwayi i-treasure ukwayi is like a gold Diamond. Yeah. uyangithola izolo i-diamond kusho ukuthi it depends yeah and then maybe ke i-drug ke platinum uyangithola kusho ukuthi yeah ngoba it's hard to get those things kwayi one bokuyi 15 rand edanyana kwayi one Yes. one cigarette nami ngibone ngithi la i-waste of time bema riding obviously mangifika advantage yini khona ezase-Kaslam Yeah. sekasitaba umafikoko abezida and obviously leziyake hayi ngizazi from ngaphandle ngizashaya isibhamu rough mangifika vele ngaphakathi ngifika vele yizo vele nazo zi-in charge ngaqala ukubona isoti mina ngesikhafula sombhede liphethwe yenye out amafikoko kuliwa ngathi kuyigure ama-26 nama-28 elokopo kusho ukuthi sharp i-protection ngiyitholile from amajita Yeah. azange abhayiseka nami bengasintwana ethanda izinto Yeah. one thing for sure edanyana uma uthanda izinto uzobhayiseka intwana lezi ngizitshela cho ukuthi edanyana ezinye zibe imigcoco by choice Yeah. azange zaba imigcoco because of zifostiwe Yeah. kusho ukuthi intwana abayishaya ngesoft ananasi intwana ise bayifika azange yakhona ukulikhabandela lishisa azange yakhona ukukhabandela indlala Yeah. ngoba phela indlala scheme yakwazi ukwenza ukuthi uthatha ama decision amanye adom mina ngikutshela manga indlala kusho ukuthi mina ngipane ngiphuza i5 liter yamanzi mina benginesigubhu sevat mina ngathi ngilambile scoop chame waya ngapane ngalali up until ngibone ukuthi ukhish up ngenzani so into nezibhaya zisithole ziphenduka imigcoco edanyana because of intwana ayikwazi ukubamba indlala ifila ngathi phela indlala uma sikushagrand uzwa ngathi yahama namatha uba weak athamayazi into owalamba Yeah, into engiyicabangayo ngifuna siyibuyisele ngale ku-against the wall lento intwana ezincane ezokhona ukugeleza. Now there's something weringile la abantu bangacabani nami ngiyazi bazithanda blind itara zasedanyana so ngifuna ukukuletha for upart 3 just nje for idanyana. Asike siringe ngendaba lezi insize because earlier on uyithachile kancane indaba yokuthi endoda labantu labo nokamba udownload ezinye izinto ne-files na yonke into nani iflop i-out makuthiwa izowa ukwabona ukuthi iwe boom abantu bayalandelela abadabe kuneskate phakathi edanyane ama cases ayi10 ayi7 afaka insize so mhlambe nje just a warning or your lessons about lo mjolo unwarranted odakiwe ungakhosta umuntu kangakanani. Hotman lam mina nje ngizoyibeka nje straight abantu ba understand la emhlabeni you decrease or increase by association. Umuntu olink naye uzombona ukuthi umuntu lona ungisa phambili or akangisi phambili and ucherry okuncanywayo uzombona Hotman ucherry okuncanywayo you don't work hard. The problem is that thina amajita sesisebenza hard ukuthandiwa abantu besifazana sebenza hard uze uzikhohlwe wena iBhayibheli lithi cursed is the man that puts his trust on another man. Malithi man it also count the woman. So the moment uthanda wena uzuthatha i-timetable lakho ulibeke kulo muntu lo wesifazana the day lo muntu ngoba lamuntu bayashintsha Hotman labantu abaHotman bayakwazi ukuba grand akubekezelele noma uyisifebe womngunda wesifebe athi le ngizoyibekezelela for the fact ukuthi yabona ukuthi obviously le iphethe izinto iphethe yonke into iphethe imigangatho if ngizoyeka le clever le ngizoyava mara ngithi kuwe the day lezinto zakho lezi ziphela ziba finito baqala bakuremind ekucala ukuthi akhomula ungifebele nobani bani akhomula ungifebele nobani so mina I always say ukuthi umuntu omncanywayo Hotman she will never put you under pressure angeke akuyenzise angeke akuyenze ukuthi nawe wenze izinto ongafuni ukuthi nawe uzibona ukuthi lezinto lezi wrong yangithola so ama-Hotman ethu asithola akulama jive lawo especially futhi ngizoyibeka nje straight man especially futhi ama-Hotman akhulanga na game azi uma ukhule utemtem ukhula ungajolanga
uzithola ufuna ukwenza ama mistake lawo kade umile uwayenza useseyintwana encane ufuna ukwathuna sona 40 50 yangithola kanti man you are supposed to ukuthi ngaba no so izinto different but because of azange wa experience ezinye izinto ukuthi hard luck uNkulunkulu akasizaka ngokufana amanye amajita vele yikobo azange bakuncanywa vele abo chiri yabo sometimes man go for your type man sometimes you know your type sometimes yeke ukugijimisa ngoba man ezinye ichiri the way dangerous ngakhona ngibeke futhi straight ichiri the way dangerous ngakhona ezinye ichiri the way dangerous ngakhona if ibaboon ingaba imillionaire kungaba nechiri engajoyina le baboon ichiri zikhazwa izinto ezizibonayo zichazwa bukhazikhazi ezinye zeyichiri that's why sinenkinga esinazo zamajita today that's why amajita vandag asamadanyana angeke uzothi uhlele ehlapini umntwana sakafika sahlala lapha phambi kwakho ubani wena mfethu wena yinto esanyini leso iyellow bone enye into sehleli lapha ucabangana ucabanga ukuthi it's for free mawucabanga wena uthamba ucabanga ukuthi it's for free na so amanye amajita now they don't use their common senses ngeke uhlangana nomuntu estradeni nje sobona umfazi umuntu awazi kubo ukuthi uyapi naye usimiseleni ngempilo yakhe iyo mina ngithi mina amajita abafethu man yabona when it comes to indaba zomjolo take time to know her especially mina ku experience ami mina khona manje sengidivorce twice ngibeke nje straight ngale ngalobona ngaphinde njengoba ngikutshela last time yabo so manje if ngiyangena la angisafuni ngenza the very same mistakes ngifuna ngena nomuntu engaziyo ukuthi unami we are together in this thing we are here to build one another I'm not here to build her kunabanye abogela angathi abacanga ukuthi sila la emhlabeni sizele uzosebenzela bona akunamntwana omunye umama ozele uzosebenzela umntwana omunye umama we are all here to work together to achieve certain things because if wena uzothi uthembele kimi if ngavaya emhlabeni lenqosile esinazo uzinakela kanjani ngoba uyikhabishi utemtem ayikho into oyaziyo uyenza ngezandla zakho wena ever since wathembela ukuthi indoda this indoda must so abositeke bethu nabo they need to educate themselves hey kahle sizoshawa kule episode le bayobuya bomama uyabazi labo mbokodo kunalabo abathi hey thina kahle sidila ngobu feminism feminist and we are not here to criticize or bash but I really enjoyed myself on this episode. Watch out, Martin is coming very soon. We'll see you very soon. Keep on stay blessed as we are wrapping up and we are signing off and we are out. Thank you for watching. Keep on liking, subscribing and commenting. Salute. Okay. I know.